Bai, ez dakit dan de la niebla Euri ez da. Ya, bueno, a ver. Ze bakarrik. No sé qué era. Zuek 11:30, a las 11:30. Parece que al monto. Ah, si está así, mejor. Se ve. No te sea. Había que venir. Hombre, tenía que venir. Sí, había que venir. Tengo que bajar esto. Tengo que bajar esto. Fermin eta Estebanekin, haue dira hemengo tradizioari eusten ari direnak. Nolatan jarraitzen duzute tradizioari eusten? Bueno, etzan nire idea izan, tradizio hau izan zen, Lorenzon, apaiz Lorenzon idea. Zeti lehen ezan mesailu ematen hemen, bai, ordutik. Eta, bueno, orduan hasi ginen. Baina bera hilein hori zelebratu. Azurmendik hartu zen hemen batuta, mesa ematen hasteko. Eta 2 urte eman zen, gero hilein zen. Ordutik zuek jarraitzen zut, ezta? Bai, bueno, orduane biok organizatu genuen, Xabir da biok. etortzen zienai, arraza egosi bat ematen ziela. Hementzaren praileko, eta arduan, gure etxen beti nola oilok eta arrautzak nola izan dien, ni esan hon, nik erosko ditut arrautzak eta holaxez egiten dugu. Bai, Javier Renales, Andrés, Javier. ¿Quiénes son? Ya, por lo menos.
Coge otra parte. Coge otra. Este año me falla. ¿A dónde?